Akalwara wakichawi sampi saranta kipuniñari hurata barka chinaka diawa yatichiri bidalus dayo poba upaja wakichawi sari khatas haraki hupampiwa aymara rusata yathatawi yatichawi uthi kabapirwa hichiro sarakiwa yakam thatwa yatichiranta ñani sasira ukabajan akipuria upaparut asiyari hilata vidal kabisaki walikpuri bayampe identidad wakichawi ataja aruta siyari intari kampi. Kamis kun hamagiziptasa munata hilata kulyakanaka humana garu arun tanipsma kalwana aymara tarus kipswayani aymara rusa amtaptawayani sasina kamaraki humarus arun tsma hilata erin walikpuni katok estaha Allaki por ahí walikpur por adak sasir parusa bayampe hawilt ayari hilata bidal hichoro kurahat sayati chiranta yari kura toqit sayat hata yari katoqi barka chirakaro intayari Walikipuniwa masinaka hilata kulyakanaka hiskatasiñani kunapa chankasqtan sanchitaja chakpachansa akaja aymara qhechua sarawinakanja kuna hilpachanja yapumpi uywanpi usarnaqata ukatja yapur uintatarakiwa phaqsinakasa sutistataraki maran phaqsinakapasa hilata edwin ukatja anchitaja taypisata phaqsinkasqtan ukhabay taypisata phaqsinkasqtan ukatja taypisata satanya uksatoqetwa hichuro haruskip oeñani kuna pachasukaja kuna nakas munasima satawi taypinja kuna ya nakas apnaqtata hanka kuna aru nakas uthaski ukatoqet yatak oeñani hilata edwin Allaki por ahí hilata vidal choqi satanyan apnaqat arudaka sasida wasaraki vocabulario sobre la siembra las palabras que se manejan cuando sembramos un producto que estaba dicha hilata ukama puneskiu hilpachansa uinteñaniwa choqe satawi toqeta uthara kispawa kaha ulu kohanukas uthara kispawa kaha señani apilla satawinsa ukamvirus hilpachaha churoha unihawañaniwa choqe satawinja kuna aruna kas apnaqata kuna yana kas munasiraki ukatoqetwa marka chirinaka amtapt oeñani aruskip oeñani Kapuriskiu barka chiraka sata pachaktar wariawa choqi hawasa apilla watqa bachuraka ayllunaka suirakana satanta parakotoqitwa ichroja yatinta ñani hilata vidal ukamasti sarantañani akanja maymaya arunakawa unstanis karaki chakpachansa sasktanwa sataña toqetja ukata keja munasipi akan sasktanwa aruskip oeñaniwa choqe sataña hata ukamasti choqe ukarua wali apnaqtaraki maymaya choqanaka uthescarakispa ukampirusa perdón, ahora vamos a aclarar en español también, para poder referir, por ejemplo, a la papa, en general o de manera genérica podemos usar, ¿no? Choque. Patuka walja kaste choque naka uthaski hilat. Ukampirusa choque sasktanwa aymaranja choque para referirnos a la papa hilata. Kapuriskiu vigilata vidal oxatoqit baqi uthraki choqi wapaya hay que llevar la papa para sembrar sasidawa saraktar ka ulyar awin so kabraki kau karo kam choq sati sarta dukasa aka choqi hatap atapori sarta hanmi puni ukam hanu tikas puka satawi khutikas patari chila ukapuniu akapuniu wali munasir ukamasti choqe ukaro hanya takene untas karaktana walja samini, walja casta, yakja sutinakanis karakispa choque. Así es. Vamos con otra diapositiva, Sosira. Bait ayaru kabatakan akipuri aruskipawimpi, atichawimpi, saranda yataki. Yakja achuraki wakan uthaski, yakjepanja, satasira kispa ukakipkaraki, apilla. Apilla ukaraki wakanja hamokan unstaniski ukasti, oka, kamatarakiwa Castilla arunja untataraki hilata. Apilla moxawa, la oca es dulce, sasidawa kayaktaraki, wali boxay haricha kurao sateja lupero kawista ukaja wali subay bank asitaja aka apilla yamakisa watian suskundarak tano kama yanicha hilata vidal. Aunque putham se hasta khaterak tana wali sumawa haniwa harhaskiti ukatpi apilla haseha mali moxawa ukamo kalkantani wataraki ma amuyoha. Aquí por allá con otra diapositiva, Sasira Pori Sarata Yari, Kabata aquí Yaticha Wimpe, Fokayataki, la vida. Acá en Hayak Haruraki Utki, aquí tenemos otro léxico, otra palabra, hata. Hata. Amuy asiptati hilata kulyakanaka kunapa jasa. Jakpachan sama choque sata wiroha hani wa choque ma kaukirkas choque kisapatakit. Hano kasti hata puni. Hata. Tantiuna kaya nicha. Uka hata nakaha agiltata sumpacha hani la kontata hani kuna usuchata tantiuna ka ukawa hata.
makas tukas. Kani ada kesiran tata seperti kantiu kaki puni. Ukat pi ukaha castellan aruna hakanan tataraki semilla. La semilla entonces debe ser seleccionada de tamaño mediano, ¿no? Entonces eso. Semilla en Aymara entonces hata hilata Edwin hilata Culiacanaka. Hatau iluña. Hay que sembrar las semillas. Así dawa. Kaya awe huk sa toqida saraki sa toqida haba amparawa moqintas ki sanyanim kunateha Choque uchantaski, lak amanjaro, kumana ka kamsap karaktas iluña sa iluña sappi. Iluña, kumapi, choque akama ya está orak manjaro iluntana apantana o kapi iluña sa sinha. Hataha ya está iluña rakipi hilata Culiacanaka. Kaboriski wa kabatuga barka cidaka baya karuna ka haicha alwada yat hatataski ukampi diapositivas huya ki pauda ka pisarata ki puriyaru ka huya kadwa ichah ya bakisam kunampisa sata kuna yanakas munas ko to kay hadicha Ukamau kuna yanakas apna kataraki kunampis yanap astana ya hayam parampi ka taukstan taklak ha ukat ha ka wakil pachan hanairat pachap naktatana ko ukat inasa armata gis karaksi ukam pirusa apna katagis ki unaya sa akam pirusa toskaha aka akuru nakaha hilata Edwin kamsata sa kayana ha uisu hanukasti wiri inas ya khasutina ka suthas karakchi nana kan ya khapan riha sabkharitu ha inas castellan arut maita tarakichi uisu wiri ukamsa tarakiu akaya yana kamsata sukaha castellan arunha arado manual arado manual aunque ukampiu satap khrit ka ayu nakanja kumana kasti kunampi satasi perak kilata uisumpi porio satatas ki satoqin sakurda kan ha yaqipa barkadaka dakha qatatirimpi satan khap kharicha ukamau to sabda khap khara qatatirimpi ye chakpajan sawasta hiskar pa hap khay khachana ka kanha chakpajan inas irana nakana haungkasti aka hapampana kan ukaha kilpacha apna katarakis buat kuna sati hiskaki chikunancha saita tora kay chugasa aka uisum bikipinyo kiwa yanap sitas ki hilata wa kampisas sukuna kap kharaki aricha kamau ukaha unhes kanyani kayu yart anyani saraki piuk sanha uisum piu choque satanyani saraki así es. Sembraremos la papa con arado manual sasidawa esto kay aweja saraki ampi diapositivas to kay haki poriyaru kabata yat hatas kakinyataki ukahai chaha machak aruna karaki yakha aruna karak sanyani yunta hanira kaha katatiri utkanu ka so ka traktora na ka utkanu ka beha ukar sa ha ka yuntam pipi hacha ora kana satanta parakidin ha chok hamka kuna yakha achuna ka pansa yuntam ukata ka pa wali chamani orko wakana kapi ukaha sanyani ukaha nyachantatan ha ukarusti yuntaro ha acá ñachikata tarakinpi ma arma. Así es. Ma arma. Ukatu acá un instaniski yunta, también empleado en el yugo o yunta mismo en español, y el arma que sería el arado a bueyes, ¿no? Entonces, pa orko wakanakarua chinkata taraki uka arma ukampipi joyitas ya kepan jaja unukasti ukampi satan taraki hacha sukanak. Entonces, hacemos el préstamo de yunta para Aymara también hilata vidad. Ukamau hilata chakpachan yakhepan ha Aymara chanya mas karaki, ¿no? Kata castellano arun karakita pau. Así es. Camporisque barca chiraca. Vamos con otra diapositiva y cobatua vaya yaraka huit atas que calguada hilata vidal. Esto que now dia uyitan yaka yaraka. Acasti picuta ukarakiwa hanukasti pataña ukamsa untatarakiwa para referirnos a la picota, ¿no? Entonces picota en Aymara lo dicen también picuta ukamaita sitasa apnakatakirakiwa hanukasti pataña. Pico, hisa, pico. Ukampiwa yakhepan ha satataraki. Yakhepan sapakis maina hekata siraki ugun. Tukuinas uthask satawina ugat ma pico aptasi ukampisa. Ugan hai patasa mainisa ilunta kirakis pa. Upanya takisa ka chapiko hapna kata Polinya takisa, upanya takisa yapucha win hawali apna katawa ka piku hanukasti pikutasa. May salok kara kiwa liukana ukabaraki liujada. So sidawa yakipa barkada sa haraki Castellan arun gestan wa desplantador sa sido. Kabat hilata bidal? Ukamau inas yak hasutina kampisa Castellan arun hanyo ancha unta kita kayana ha chakpachan sa liukana sapno anaka humana ka inas kunya Liukano, camporisque? liukana hangasti lihwana sa haraki yakachakana ha ukahayasta. Ukan pipi nya pikuru inta takiraku kat hani anjit amataki kita kahakamon maya kira aksar horoktan ukamaraki Kamay. ukaha
lak aljañataki ukaroja y hasta iluntañataki. Ukama apnakataraki hanu kasti akpana kawañataki wa acá yanaja apnakataraki. Entonces decimos a liucana en idioma aymara, en castellano desplantador. Vamos, Así continuamos con más diapositivas, vamos conociendo más, más palabras en esta mañana. Y la tavidad que toque da diapositiva ya andrá. Satañan hay yanap asiñarakipi acá wanumpi. Wanu, entonces en aymara, wanu, y referimos en español, en castellano, el abono. Y wanu hukam chaman, walisuma. Walimunatak, ¿no? Ukawa, walimunata. Wanu, para referir a lo que es el abono. Entonces también, wano, usan, ¿no?, esa palabra en castellano, pero agarrando esta palabra originaria, ¿no? Puede ser, creo que esta lengua, o esta palabra wanu es compartido con la aymara, quechua y también creo que la lengua mapuche. Así es. Y acá va uteraki yakaru. Uksana utarakipi suka. Ukaha kamsanj mumpacha suka, ma suka satantaña pa suka kimsa suka satantaña ukaha surcos. Surcos, ¿no? Ukatha. Ukwa suktaña utaraki yakapan hanira ukaha yuntampe hanira suktaña pa jagit amuyata. Kuna sati humaha sarantaha kaha wiri kaha uisumpi ukarsapi ka suktaña han ka ancha ruah salas kanya tega suktaña ukarupi satantahu. Kapoliski ukilata vidal narakah ya bakisa kaisa larikah toqira sabtua ya kastai satata toqira. Takana nak sinaw sa kharak. Takana kama hachada kay gonakah, no? Kwat takana nakaha amuyataha kaha satapa chape andene sukar ukayu tata. Ukaha Kwat sukana ka ya amstar uintata sukah ya kapan iramar uintata sukana ka uka sukana ka hayatinya laki bisipi wanya marachin uka sahayasta iramaru suktanya sipi iramar hayu marachin uka sahayasta kam no alayat ainachar umaha hankaki halakanya patak una sati kawantan ukarsa ukama o suka. Entonces tenemos esa palabra en aymara para referir a lo que son los surcos gilateri. Ya para finalizar, otro diapositiva, señor Kotaki Hilata Vidal. Magis kawi uthiukamas ti am tapt anyani masinaka kuna nakas choka satanyataka munasi kuna yanak sa uintawaitana Hilata Edwin marca chirinaka acá. Entonces ahí está la traducción, ¿no? ¿Qué se necesita para sembrar papa? Sawaitano acá hata ukampi usarantaña yuntampis pasa wanu choke Choque ukan pirusa ya kepanha pikum pisa no liukanan pis ya naptas aquí ukan pirusa ma kuyaka akan hamokan unhes tanwa ma iluri guau iluntaski ukamaraki mainaha ya hasta satiru kamasa utharakispa uisum pisarantaña taki ya kampiana kawa utmunasirakispa Hilata Edwin marca chirinaka. Ukabawas barca chiraka kalwaras yatinta waitan kuna nakas burasi choki satanya tak ya kurakan khaniyawa ayurakan subirakan humarakaha satiri sarant khapharak pachat ukaba pidwa akamaru nakasa aksa Bolivia TV identies wakichawit pachaja yaticha dita pharak ta Hilata Vidal kaukan se kata khristam akhurakan taywayari akalwa tukuy hajataki. Chakpachan saka Facebook tokensa humanaka taktani parakismawa aymara aru yatekawi ukama usatama tama Facebook tokenha aymara aru yatekawi ukanwa aka hamokanaka sapkata tas karaki yakha unyas awinaka sapkata tas karaki hanukasti hausantani parakismawa kaha WhatsApp hanukasti hausain tokemsa 67 32 91 43 uksa tokeru Hilateri. Allaki para yo kabar la campe acá wakichao y tukuya wayari walik por Hilata Vidal por arewayahta akaba arunaka yat khatanya tak sudah perusa yuspa hart ataraki. Kabar la kaba wakichao tukuyani la campeja ya kauru kabaya hikisin kama. Hayanya.